Haleluya. Amen. Ndashima Imana yuko namwe muri bazima tukaba twongeye guhura uno munsi niby'igiciro maso y'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Thank God that you are well and we have met again today. Bene data mujye mushima Imana. Hari abari mu marira. Because there are some in tears who are not able to breathe freely like we do. Hari abaruhutse imirimo n'imihati yo muri iyi si. There are those who have rested their daily labor. They are not in life today. Ariko twebwe urugendo rurakomeje. But today we are blessed to be alive. Ubwo Imana izi impamvu tugikomeje urugendo. God knows why He has let us live up to this moment. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubitaho muri byose. And the Lord bless you and continue to protect you in everything. Uyu munsi turakubira ku kintu cyitwa icyaha. Today we are going to look at something called sin. Nshuti z'umusaraba mwebwe mwahisemo gukurikira Yesu. Friends of the cross, you who have made up your minds to follow Jesus. Ikintu kidutandukanya n'umwami wacu ni icyaha. The only thing that separates us from our King, our Lord, is a sin. Birababaje muri iki gihe cya none. It is sad in these present times. Abantu baryohewe no gukora ibyaha. People are enjoying the life of sin. Nukuri iyo turi mu byaha ntiduhamagara umwami wacu ngo atwumve. When we are in a life of sin, we don't call on our God and He hears us. Imana idufashe kandi tugirire neza. And the Lord bless us and help us. Iduhe imbaraga zo kunesha icyaha mu gihe tucyambaye uyu mubiri. That He may give us the strength to overcome sin as long as we are still in the flesh. Niba dushaka kuzagira iherezo ryiza, if we want to have a good ending, tugomba gutandukana n'icyaha. We must separate from sin. Haleluya. Amen. Biravugwa ariko tukagira ngo ni imikino. It is being preached every day, but we take it lightly. No kwa Nowa bararyaga baranywaga. Even in the times of Noah, people were eating and drinking. Birababaje ko umuntu akora icyaha akiyoberanya akerekana ko ari umuntu mwiza kandi urereka abisi ntibabibona ariko yaduhamagaye ireba hose kandi izaguhemba. It is sometimes it is really sad that someone will commit a sin and then try to make that sin look good. But God who has called us, He sees everything and He will reward each one according to their deeds. Hallelujah. Warangiza ukavuga ngo Imana ishimwe ko Anthony atabimenye. And then someone will say, thank God, someone has not seen me, either Sasha or Anthony, they have not seen me do that. Ariko irebera hose icyarimwe yabibonye kandi ushaka ko izaguha ubugingo. But God has seen you and He's the one who will reward you for your deeds, not Anthony or Sasha. Ndakubwira ko nta buhari. I'm assuring you that that life that you are aspiring to have is not there. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya. Let's read the word of God in the book of Isaiah. Igice cya 59 turahasoma imirongo ibiri yonyine. Chapter 59, we only read 2 verses. Tusome mu izina rya Yesu. Amen. Ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. N'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva.
Ésaïe 59, versets 1 et 2. Les crimes du peuple. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et Dieu et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Amen. ugutwi k'Uwiteka kuracyumva bene data, The ear of God is still listening, n'amaso yayo aracyabona nk'uko yabonaga kera, n'isaha niko akibona. and even his eyes, as he used to see long ago, so he still sees even up to now. Ibintu bituma Imana itatwumva The things which makes God not to hear us when we call, ni icyaha. it is sin. Icyaha kidutandukanya n'Imana. Sin separates us from God. Ngo Imana irumva iyo tuyitakiye, ngo irumva. When we cry out to God, he hears us. Haleluya. Amen. Umugabo Yona The man Jonah, yanze kumvira Imana, he refused to listen to God. Imana ijya kumubika mu rufi mu nyanja. And then God kept him away in the belly of fish in the sea. Yaririyemo amarira menshi, He cried many tears in the belly of that fish. yatakiye Imana ngo iramwumva. Then he cried out to God, and God heard him. Ese kubera iki Imana yumvishe? Why did God hear him at that time? Nuko Yona yari amaze kwihana. It is because he had repented. Niba turi mu byaha ntago tuzatakira Uwiteka ngo atwumve. As long as we are still in sin, living a sinful life, we will not cry out to God and he hears us. Ntago dushaka kwemera amakosa. We don't want to accept the wrongs that we do. Turi kwihagararaho. Everybody's defending what they do. N'Abayisiraheli mu gihe cyabo Even in the Israelites in their time, bariyoboraga, they were leading themselves anyhow. Imana ikabatera umugongo. They would lead themselves and abandon God, and God would show his back to them. Byabateye irari ryo kureka Imana bitari kugenda nk'uko babishaka. They would abandon God and go their own way, and if things did not go as they wished them to be, Bamaze kubona ko bibeshye inzira, after they have seen that they were misled and left God, baragarukaga bagapfukama, Imana ikumva igakora. many times they would make their own way and do their own thing, and if things did not go as they wished, they would fall in trouble, and then they would come back and kneel down and plead to God. Abantu b'iki gihe bari gukora ibyaha ariko ntibabone ko hari ibyaha bakoze bikarushaho kubaryohera. The people today are living a sinful life, and they don't see that there is something wrong with that, and they even continue to enjoy that kind of life. Nta muntu ugishaka kwicuza. No one wants to repent. Iyo tureba Adamu na Eva icyaha bakoreye muri Edeni, When we look at the life of Adam and Eve in the garden of Eden, ni ukuri Imana iduha imbaraga. Nongeye kubasabira imbaraga meze urugendo tutaneshwa. I am going to pray that God will continue to give you the strength to continue in the journey. Ikindi kintu maze kubona nuko ntaga tukinyurwa. The next thing I have seen is that people are not contented. Eva aba yaranyuzwe, If Eve was contented with what she had, kiriya giti kimwe mu biti par exemple 100 ntago ari gutuma akiryaho. that tree that was one in hundreds would not, if she was contented with what she had, that tree that is one, it was one in hundreds, would not have attracted her attention. Sinzi namwe mu gutekereza ku kantu. Bari bafite ibintu byose ariko igiti kimwe, umuntu aguhaye ibintu byose ariko arakubwira ati hanga ntuzahakandagiza ikirenge.
Imagine being provided for with everything you would need, but just one spot you are told, don't step in there. warangiza ukahakandagira kandi warahabujijwe kuhakandagira. And then you are warned not to take a step in that place, and then you go there anyway. Ntago turi kunyurwa muri iki gihe cya none. We are not contented today. Kandi nitutanyurwa, And if we are not contented, tuzananirwa. we will be defeated. Iyo turi mu byaha ntago Imana ibitureba. When we are in sin, God does not look at us. Ntago yongera kutwumva. God does not listen to us. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Ikintu Imana ishaka ko tuyumvira, God wants us to obey Him, tugakora ibyo idusaba. and He wants us to do what He asks us to do. Nicyo Yona yazize. That is what happened to Jonah. Nicyo Disobeyed God. Adamu na Eva bazize. That is what Adam and Eve did. They all disobeyed God. Izo ni ingero mbahaye, hari n'abandi batubanjirije nabo bazize kutumvira Imana. And there are many examples that have gone before us who did not obey God. Nta kintu cyambabaje nk'ukuntu Mose na Aroni batabashije kugera mu gihugu cy'isezerano. That hurts me more than the fact that Moses and Aaron did not enter into the promised land. Muzabisome mu Kubara igice cya 20 ku murongo wa 7 kugeza kuri 12. That is in the book of Exodus. That is in the book of Exodus, chapter 10, verse 4 to 12. Nta muntu utazi imirimo Moyize yakoze n'imibabaro we na Aroni baciyemo. There is no one who has read that story that has not seen the hardships that Moses went through and all the works he did with Aaron. Natwe nitutumvira Imana ntago iki gihugu tuzakigeramo twasezeranijwe. If we don't obey God, we will not enter into the promised land of God. Dukizwe neza. Let us be really saved. Twemere intege zacu nkeya, dusabe imbaraga kugira ngo tuzongererwe tubashe kunesha. Let us confess our weaknesses so that God may give us the strength to overcome. Abantu bavuga ngo Imana ngo ni inyembabazi. People take God for granted that He is merciful. Ntago Imana izakubabarira ku kintu yakubwiye muri iki gitabo cyayo ugakora uko wishakiye. God will not forgive you for the things He has already warned you in that book, and you took Him for granted and did them anyway. Aho mu Kubara mbabwiye, in that book of Exodus, muzahasome mwumve icyo Aroni na Mose bazize. Read well and you will understand what happened to Moses and Aaron. Baze kutumvira Imana, ibyo Imana yari babwiye gukora ntago ari byo bakoze. What happened to them was a result of being disobedient to God. What they were being told to do is not what they did. Murasabwa gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo mumenye ukuri ariko kuzabayobora kugeza igihe Yesu azagarukira. We are required to read the word of God and also ask for the Spirit to understand well. And then when we understand, we will know the truth, and that truth will guide us until Jesus comes back. Imana itugirire neza. The Lord help us. Iduhe imbaraga zo kugira inyota zo guhora tuyoborwa n'ijambo ryayo. The Lord help us and so that He may create us the thirst within us to be led by His word every day. Reka dusome ijambo riboneka mu Bagalatiya. We are going to read in the book of Galatians. Turebe iyo mirimo irimo gutuma tujya kure y'Imana.
We are going to see that those kind of sins or works that make us go through, go far from God. iyo mirimo ituma tujya kure y'Imana, twavuga ntiyumve. The things or the works we do or the sins that we commit that make us be far from God, so that when we speak he doesn't listen to us. cyangwa se byatuma itatubona mu maso yayo. Turasoma Abagalatiya igice cya 5 We read Galatians chapter 5 kuri 19 turangiza ku murongo wa 21. chapter 19 verse 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni, ibisoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Galates chapitre 5 versets 19 et 21. et 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Amen. Amen. Ngo ndababwira ngo hakiri kare. Now I tell you early enough. Haleluya. Turi kubwirwa ibintu byirukana umwuka wera. We are being told the things that lead us to the Holy Spirit. Bigatuma Imana idutera umugongo. We are being told about the things that take away us far from the Holy Spirit and causes God to show us his back. Twajya n'imbere y'Imana twanasaba, Imana ntidusubize. And then when we go to pray, God simply doesn't hear us, doesn't answer our prayers. Hallelujah. Amen. Dukeneye imbaraga bene data. We need the strength of God. Turabyumva ariko ntidushyira mu bikorwa. We understand everything, but we don't put it in action. Turabyumva, we understand, ariko tukikorera ibyo dushaka. But then we will do our own thing anyway. Ndagira ngo mbibutse yuko imbere y'Imana nta ruswa ihari. So God is not corrupt. No matter what you do, you will pay for your deeds. Aha mu isi murazitanga kandi bigacamo. Here on this world, you will give bribes, and things work out. But God is not bribed. Ariko mu ijuru nudakora ibyo Imana ishaka ntaryo uzabona. But in heaven it's different. You have to go by God's rules. Otherwise, you will not end up with anything. Hallelujah. Nitutarikorera ntaryo tuzinjiramo. If we don't serve God well, righteously, we will not enter into heaven. Imana idufashe. Twese turavuga ngo turasenga. We all say we pray. Imana ishimwe. Praise God for that. Ese uri gusenga gute? But how are you praying? Ese umutima wawe ibiri gukorerwamo biri guhesha Imana icyubahiro? Your heart, what is taking place in your own heart? Is it honoring God? Amashyari aratwuzuye, ubugome buratwuzuye. People are full of jealousy.
and evil. kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. But the word of God is clear to love your neighbor as you love yourself. Icyiza ushaka ko kikubaho ujye ucyifuriza na mugenzi wawe. The good that you want to happen to you, wish it for your friend, for your neighbor as well. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. The Lord bless us. Iyo ndebye muri iyi suku mbona iyobewe n'icyaha. Mbona iyi si iryohewe no gukora ibyaha. When I observe well, I see that the world is enjoying a sinful life. Kandi n'abayitegeka nabo hari igihe bayishyigikira. And those in the leadership are also supporting the sinful life. Ndabaha urugero. I will give you an example. Ukuntu ujya ku mwavoka, the way you go to a lawyer, ukamubwira ibyo wakoze, uzi kuri mu makosa. You will tell that lawyer your story and you know you are wrong, you did wrong. Yarangiza ahubwo ati ibintu nubivuga uhita ujya gufungwa. And that lawyer will tell you if you confess what you did, you will be put in prison. Warangiza and then ugakora ibyo akubwiye. You will do what the lawyer will tell you to do. Kandi umutima wawe, but your heart, uri kuguhamiriza yuko wakoze icyaha. It's convicting you that you did that wrong, you sinned. Mwisi uratsinze. In the world, you are a winner, you have won. Ese imbere y'Imana watsinze. But before God, you are guilty. Igisubizo kiri hano mu ijambo. Ijambo ritubwira ko tugomba kujya tugendera mu kuri. The answer to that is in the word of God, which tells us to walk in the truth. Imana idufashe kandi turengere. The Lord bless us. Mureke tuyoborwe n'Umwuka Wera. Let us be led by the Holy Spirit. Niho tuzabasha kunesha icyaha. That is when we will be able to overcome sin. Niho tuzabasha kunesha icyaha. That is when we will be able to overcome sin. Niho tuzahabwa imbaraga zo kuyoborwa, zo gukora iby'Imana ishaka. That is when we will be given the power to do the will of God. Mu maso y'abantu watsinze. The conclusion of people is that you have won. Bakudefanze rwose, jije nawe yabyemeye kuri uwera. Yeah, they will defend you, the lawyer will defend you, the judge will also accept the verdict. Eske imbere y'Uwiteka urera? But before God, you know you are guilty. Imana idufashe tugirire neza. The Lord bless us and help us. Reka tujye muri Petero wa kabiri. Go to 2 Peter. Twamaze kubona ko Imana iyo icyaha kidutandukanya n'Imana twanayitakira ntiyumve. We are going to see more about how sin separates us from God, and even if we cry out to Him, He doesn't hear us. Niyo mpamvu tugomba guhabwa imbaraga zo gukora ibyiza, twajya tuvuga umwami wacu akumva. We have to pray that we will be given the power to do what our God, our Lord loves. Turasoma Petero wa kabiri, turasoma imirongo ku gice cya gatatu. 2 Peter chapter 3. Dusome ku murongo wa gatatu kugeza ku wa karindwi. Ahandi ndagenda mbabwira uko tugenda dusoma. Deuxième épître de Pierre, verset 3. Chapitre 3, pardon, verset 3 jusqu'à 7. De 3 à 7. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que dans les mêmes causes,
le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jugement et de la perdition des impies. Amen. Amen. Ngo mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe, ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi nuko bibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbure abatubaha Imana. Amen. Nta mahoro y'abanyabyaha bene data, nta mahoro y'abanyabyaha. There is no peace for the sinners. Isi ya kera kubwa Nowa yakuweho. The world in Noah's times was destroyed. Mwibuke ibintu byabereye muri Sodoma na Gomora. And even the things that took place in Sodom and Gomorrah. Bari abantu baze kutumvira Imana. There were people ignorant of the word of God and had it in the heart, and they refused to obey God. Muri iki gihe hari abantu bamaze kunanirwa. There are people today who have given up. Bibaza bavuga ngo Yesu ngo azaza ryari, ngo ko bihora ari bimwe. And because they are asking themselves, when is that Jesus coming? Because it is always the same since we were born. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu azaza turya imirimo yose tubona kuri iyi si gikorwa. The word of God tells us clearly that Jesus will come when everything will still be going on as normal in this world. Ijambo ritubwira ko iyi si ifite nyirayo. The word tells us that the world we live in has its owner. Bitinde Yesu azagaruka. Whether it takes long, however long it may seem to take, Jesus is coming back. Ngo ko uhereye aho basogokuruza basinziriye, ngo byose ngo bihora uko byahoze, ngo uhereye ku kuremwa kw'isi. Because they are saying, where the promise of this coming? Where is the promise of this coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Niyo magambo turimo kwibaza muri iki gihe cya none. It is the same questions that the people of today are asking. Bizakomeza ukunguka, ambiyansi ikomeza ukunguku, bazapfa, bazakomeza abarongora barongore, umuntu akomeza arya ubuzima buprofite. People are they are going to continue living in the pleasures of today. He will come when people are still giving in marriage and going about their business as usual. That is what the word says. Imana idufashe. The Lord help us. Kandi dukore ku maso. And may He touch our eyes and make them open. Iduhe umwuka wera. That God may grant us the Holy Spirit. Nigivuga twumve. So that when He speaks, we may listen. Hallelujah. Amen. Muzi ikintu cyatumye Sodoma na Gomora ivaho. Do you know why Sodom and Gomorrah were destroyed? Bariya abantu iyo bari bafite amatwi yo kumva, if those people had the ears to hear, Lot ababwira ati reka mbahe abakobwa banjye, when Lot was telling them, let me offer you my daughters, ntago baba barakoze amabi.
they wouldn't have been destroyed. ariko ntabwo bashakaga kubikozwa. But nothing was going to convince them. Urabwira umuntu ko iki kintu ari kibi mugahita muba umwanzi. Today, if you warn someone against something, that person becomes your enemy. Kubera ko turyohewe n'ibyaha n'irari ryo muri iyi si uyu mubiri wifuza. Because we are so taken up by the pleasures of this world and what the flesh demands. Abantu bavuniye ibiti mu matwi. People have simply closed their ears. Nta nubwo babona. They don't even see, they don't hear. Arakubwira ngo kera niko byari bihari ngo nzapfa ngo n'ubundi ntaga nzaba kuri iyi si. They will tell you life has been the same from creation and I'm going to die anyway. I will not live here forever. Umukozi w'Imana atubwiye ngo iyo umuntu agiye ngo yitaba Imana. The servant of God has told us that people say when somebody departs, they say they are being called by God. Ese uritaba Imana wigeze uyemera? If you are being called by God, what are you going to answer? Did you listen to the God you are going to answer to that's calling you? Yatubwiye ko we asigaye yarashyizeho akabazo. He told us that there will be a question mark. Abona yuko abantu baruhuka. For him, he sees it as resting, not being called by God. Imana itugirire neza. The Lord bless us. Isi nk'uko yavuyeho igakurwaho nk'uko Imana yari yabiteguye. The world, just as in the days past, God destroyed it. N'iyi turiho uko Imana yabivuze niko bizagenda. Even the one we are living in today, as God has declared it to be in the end, so shall it be. Nidukomeza kuryoherwa n'ibyaha. If we continue to indulge in sin, nitwumve icyo Uwiteka tubwira ngo tugikore. and then we don't listen to what God is telling us and we carry it out. Ibyaguriye bari abantu bo muri Sodoma na Gomora. What happened to the people of Sodom and Gomorrah? Natwe ibyo twasezeranijwe nitutumvira Imana ibyo tuzahura nabyo tuzabibona. The same way with us, if we don't obey God in what He's telling us every day, we shall end up receiving the consequences. Dukomeze twirengagize yuko iyi si ifite nyirayo. We are taking God for granted, forgetting that this world we live in has its owner. Muzi yuko iyi si bidafite nyirayo umuntu ntago umuntu yari kuzajya apfa. If this world did not have its owner, people would not be dying. Abafite amafaranga menshi, people are wealthy with a lot of money. bajya batanga ruswa yo kujya kumubohoza yo gutuma agaruka. People who have a lot of money, if their own would die, they can bribe whatever system that's in place and that person would come back, they would not die. Hari ibintu tudafiteho ububasha. But that is something beyond any human ability. Imana iturengere. Amen. Reka dusome ku murongo wa 14 ku murongo wa 14. We read verse 14. Aho kuri icyo gice cya gatatu ngo nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga mutariho umugayo mu maso ye. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Amen. Amen. Mwebwe mwemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera.
For those of you who have accepted to be led by the Holy Spirit, kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, to be led by the Word of God, mugire umwete be diligent wo gukomeza kumwizera, that you may continue to live in faith, kandi uwo mwete utuma dukomeza guhora turi mu mahoro. and that diligence enables us to live in peace. Haleluya. Amen. Uwo mwete utuma tujya kure y'icyaha, That diligence enables us to be far from sin, kuko tuba turi kuyoborwa n'umwuka wera, because we are led by the Holy Spirit. ukaturinda ikizinga, ikintu cyose cyatwanduza. And that Holy Spirit will protect us and keep us away from and keep us blameless. Haleluya. Amen. Dukomeze kugira inyota Let us continue to thirst, yo gukora iby'Imana ishaka, to continue to thirst after doing what God wants, that we may be spotless. yo gukomeza guhora tuba imbere y'Imana. Let us continue to be before God. Uyu mwuka wera, The Holy Spirit, iyo ukuriho, when He's on you, aguha amahoro, He gives you peace. aguha gutuza, He gives you calmness. aguha guca bugufi, He gives you humility. aguha guhora ufite urukundo rwo guteza abandi imbere. He gives you the kind of love that wishes to see others developing better. Akubasha gukora ibyo utabasha gukora uri mu mubiri. The Holy Spirit enables you to do that which you cannot do when you are in the flesh alone. Ijambo rirabitubwiye ngo kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro. The word has told us, has shown it clearly for us to be diligent that we may be found of Him in peace without spot and blameless. Haleluya. Amen. Uzi ikintu kizabikubwira? Do you know what will reveal that to you? Nuko abantu bazajya babona utari muzima. Wakora nk'ikintu uvuga ko kubura aratekereza. How people will see you when you live that kind of life? You will be seen as a fool because they will think you are not normal, you are not thinking right. Ndeka mbahe nk'urugero. I will give you an example. Amabisi cyangwa za metro. We who travel by public means, ugira uharyo uba wicaye nk'umuntu wenda yagucaho gutya akagukubita nk'ikintu cyangwa se nk'isakoshi kandi akakubabaza n'abandi bakabibona. Sometimes when you are sitting in the bus or a tram, somebody will come and hit you with something and they will really hurt you, and it will be visible to everybody that that person has hurt you. Abandi bakagira ikibazo ariko wowe ntugire ikibazo. Other people who see that, they have a problem, but they see that you are not bothered. Bashaka ko wiyexprima. They want you to react. Ariko umwuka wera kubera ko yagushyizemo amahoro. But because the Holy Spirit has filled you with His heart, with His peace, wamubabariye, wabonye ko atabikoze abishaka. you forgive that person automatically because you see that there is something behind his action, not really him. Ariko ugasanga abandi bahise bakubona kuri injiji utazi kwisobona kandi uri umuntu w'umugabo. But those who are around and observing the situation, they will think you are a fool. They will take you to be mentally disabled. Ariko umwuka wera araduturisha kugira ngo tutiyanduza. But the Holy Spirit is training us to keep ourselves peaceful and spotless. Ngo mutagira ibizinga, mutagira ibyaha mukora. That you may be spotless and not indulge in sin. Reka dusome ku murongo wa 17. We read verse 17. Muri icyo gice n'uwa 18. Same chapter, verse 17.
nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissiez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. 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 Ngo ariko bene data mwirinde. But brethren, be aware. Ese wakwirinda gute muri uru rugendo? How can you be aware in this kind of life? Urasabwa kwizera ijambo ry'Imana. You are required to believe in the word of God ukemera kuyoborwa naryo. and accept to be led by the word. Nta kindi gishobora kukurinda. Nothing else can protect you. Ni umwuka wera uzagutera inyota yo gusobanukirwa ubwiru bw'Imana. It is only the Holy Spirit who will give you who will explain the things of God better to you. Hallelujah. Amen. Mwirinde uburiganya bw'abanyabyaha. Mwirinde uburiganya bw'abanyabyaha. Yeah. Therefore, beloved, seeing you know these things, beware lest you also, being led away with the error of the wicked. Yeah. Uburiganya bw'abanyabyaha ni abantu bagoreka ijambo ry'Imana biyorohereza kubera ko bo bananiwe gukora by'Imana itubwira. The error of the wicked is the manner of making things soft and making everything in their own favor because they have failed to do what God requires them to do. So they make everything to turn to their favor, to make their actions look good. Bari kubyoroshya kubw'inyungu zabo. They make things easier for their own. They make things to turn out or to seem easy, to make it easy for their own evil desires. They make them look good. Kandi niba turi mu byaha, and if we are in sin, ijambo ryatubwiye yuko icyaha kidutandukanya n'Imana. Yet the word has told us that if we are in sin, sin separates us from God. Icyaha gituma tutumvira Imana. Sin makes us to disobey God. Hallelujah. Amen. Ngo mugire umwete. Let us be diligent. Utuma turushaho kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Let us be diligent in thirsting after the word of God. Iryo jambo ry'Imana ryo rijya ritumurikira tukajya tugenda habona. When we thirst after the word of God and desire after it, the word of God will be light in our paths. Hallelujah. Amen. Reka turangirize mu Batesalonike ba mbere igice cya 5. Chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Tata ku murongo wa 23 na 24 honyine gusa. Chapter 5 verse 23 and 24. Thessalonians 1. Ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Amen. Première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Amen. Amena. Nibyo mbifurije. Yesu akomeze kubagirira neza. Umwuka wanyu wezwe, umubiri wanyu n'ubugingo birarindwe. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord. Imana ibagirire neza kandi bahe imbaraga zo gukomeza kuyoborwa n'umwuka wera. The Lord bless you and equip you with the power to continue to be led by the Holy Spirit. Imana niyo kwizerwa. Our God is faithful. Kandi isezerano dusezeranije n'ubugingo. And what he has promised us is everlasting life. Ibyo yadusezeranyije izabikora. What he has promised, he will also bring to pass.